لسنورê çalakiyên Rêveberiya Baravaniya Bajêriya Akrê ke her du qezayên Akrê û Bardera û nahiyeyên Qeşrûk û Kelekçî li qeza Şêxan li xwe digirin. Li sala 2016 de 1226 bûyer hatine tûmarkirin ke ziyanên wan zêdetir li 2 milyar û nîv dînaran bi dîvxû bicê hêlayne. اف سال 2016 1226 ریدان هاتینه تومارن دفمه که الوان 1226 ریدانا کجمه پاره یک جار زور دیف خوهلا که نزدیکی آکوزیات 2 میلیارد و نیف پاره دیف خوهلاینه اف 1226 ریدانه هاتینه دابش کردن سر مثلا 27 دکان هبوینه سنوری قضا آکر برداشت هاتینه سلطان 115 مال هاتینه سلطاندن هفته و هفت ریدان دخل و دانی که اوین ضرر و زیان گلک دیو خواه لاین 754 ریدان پیش و پلخی بوینه 10 کارگه السنور مهاتین سلطان و هر واسه 17 ریدان دارستانه بوینه ما 56 ریدان ترومپیلا ها بوینه که اگر پانزینه که خراب بیه یا فیت پامن خراب و هر واسه ما 13 ریدان دی ترافیکی ها بوینه که خلیک دانا ترومپیلا بوینه ما 23 ریدان لافا هاتینه تومار کردن ریوبریان ما هەروەها ئەفسەرێ پشت کاراگەهاندنê xuya kir ke li Snûrê Rêveberiya wan 13 rûdanên trafîkê hebûyne û 23 lafa hatîne tûmarkirin û heft welatiyan jî canê xwe ji dest daye. Du bi egerê agirî û 5 kesî jî xendiqîne. û ji bûyxweberevkirin bi werzê zivistanê Raîd Fîras wiha diyar kir. سر راسپاردا جناب ریوبری ما دو تیم هاتینه دست نشان کردن که کم جنه فرق الانقاذ که همو آلیات خوبت کرد مثلا سیقریت گل ریوبری آنکو سروک شاروانی آکره سیدای بلند اویشی هاری کار بدگرمت بو دابین کرنا مکائین و آلیات هم Ji bo xwe parastin li bûyerên agirberbûnê li werzê zivistanê û nexastme bi sedemê sopên kehrebê û gazê, Raîd Fîras xuya kir ke wan çendîn çalakî bi hişyarkirina welatiyan encam dayne. وکرین ماین ما بو هولاتیان که بر هاتنا ورز زستانه دشم اشاره به خالص بدم که ام هل باخچن زارو کام بگره حتی کلیجا و هر وسام الحمود فرمانگه میری کورس سیمینار داو کرینه دشم متا گل انجمن آفراتان الحمود رخ تاخوچین ام گرش نخوره که هندک رین ما میت هین که دبی پیگیری پیبکن Mavê zêdetirî 3 sala ye. Ziyanên sürüştî û agirberbûnê ji bar Rêveberiya Baravaniya Bajêriya Akrê dihêne tûmarkirin. Belêtan û ke hîç hîviyek niye bu qerebûkirina wan welatiyan ji bal hikûmetê ve. İsmaîl Seîd, Kanalê Badînan Sat, Akrê.